Stulile. Ah, come on. O dutse go gona mo ka bantse tra ke mo go bala ga botse mana na go bala go tshela mo gona mona. Ah, come on. Ke sa bona botlhokwa ba go rontsoshi. Sorry Machaka, ntshwarele. Ke a bona gore o sa nkwatetse. Gore o ka se tlogile wa ntshwarela ka tabela mose. Bona ke nagana gore o dire decision. Ke na ka gore o tšee decision o bone gore o dira jwang gore kgone o move on goba o ntlogele ke sepele o tla kwešiša. Wena se tlaela wa bona gore dileng mo monong dile damage ka Elvis ke a mo tseba a se mono go bone wena e le dirwa gago ka mokae ba lo nya go tšhabele so se dirile mo mama a ka fetša go bolela wena wa nyana wa se tlaela a una mo yang ka mo ka gago ka mo ene Elvis ke monna gago o nampo o tsebe ntwa mokopolo lokisha lenyalo le mana ene mokolo o filo moredi ya ka ke tseba gore ke a go tshepene o monna go mo lokisha se tshepiša se se ka tlosa a tla lokisha dilo mo di tla bona seke o se ka nteboga dira seo tshwanetseng go se dira a ke
ke nyoko go tseba gore o discipline ba mosadi wa gago a ke go tsena taba tša lena e fela ke nyako le bona le thabile man Pila-pila. Mthabiseni khaya uRasa. Uhlale phansi. Udele na amakheke sithi. Wena moses akinne fathi. And I know how wena ka mbotse poison. I don't know what bulai. Okay. Suit yourself. Kinethile ngifuna uyenza nawe. Deal. Ndiyazi baba uvuyana usubuhlungu sobabini. And into endicinga inye uba yonke laa nto ubuyifunda yedivorce ndizakuncedisa ufumane ngento oyifunayo Erikubotse akile banthenda ke nje batho. So if umuntu kwala motho akideng. andicela uba umbumbulali ndithi kuwe ndizawusebenzisana nawe simgiqe phansi. Are you in or out? Bona mane. Vele ke everything. Itle monna. So ya gola ke gola and ere ke ha ipile serona hana ka yona ne. Ke tla go botsa. Mara ke na everything divorce. O shapo mo mo. Every baqinisile la ngaphandle mabethi love alone is not enough. Hayi cha namhlanje ukubeka u-right yes. Kwenzakalani? Yazi Sophia, mina ngimuntu omumbi ne. Yazi ngibe nomadlomo iminyaka neminyaka. Kodwa akasenze something ebhede la kimi. Buka mina namhlanje ngenzani. Ngimphoqa something eligugu kuye. Umsebenzi wakhe. Futhi uyabona nalento ephakathi kwami nawe. Ngizovela umbolane. Sokuyakhaya namhlanje yabhora ke. Yathanda ukuthatha izinto serious. Serious? Yazi ngibe nomadlomo iminyaka neminyaka ngiletha amantombazana la endlini left and right. Kodwa akaza give up ethandweni lethu. Ora lahlile ithawula kulo mshado wethu. Namhlanje ngenzani kuye mina? Vuyani. Abafazi bangakulanga ngaphandle belahla amadoda over 30 years abantu beshadile bayadivorce. Wena uzobe ngaqali ngayo. Hayibo, awungancane mfethu. Lalela la. Yabona umshado wami. Yikho konke la kimi. Nenkosikazi yami uMahlomo konjani. Yabona yonke lento esho. Ngeze sinceda ngalutho. Ngiyakunceda ke. Yazi ngiyakunceda just nje wena ukuthi umuntu mayikunceda uvele ungalibona usizo lakhe. Vi. Yazi baqinisile mabethi love alone is not enough. Maybe that's why nje uhlezi ufika nala ke. Ngakufuna ukukhweza massage. Usesasifebe sesikhebereshe sikanondindi wandanda ukushiya usiso Sophia into yazi ukutuweza imilenze utuwazela wonke namadoda eGauteng. It runs in the blood lento yakho ubufebe mnqundu wakho. Ufuna ndana mthu? Bro. Sanginceda ngani? Mhlawumbe kandinceda uxele sifetyazana sakho asingumzali oright for nolwazi zothatha umntwana wami mna and uzohlala nami for good sosiphinde umnuke ke wena Over my dead body. Akukho la yakho nokwazi. Kwazela khona ukhulisa ingane. ngabe sisiba ntoni wenzayo Sophia kaka into oyenzayo wena into yazi yokulala namaginza notsotsi balapha eGauteng ngomnye utsotsi bakho noyeke ubuso apha. Lalela la mfo. Yabothi mina nawe ekesizwana ngenkulumo. Yabona Sophia akuyona indawo yakhe le. Ibuilding yami yonke le. Nangu ufuna ukukhuluma nawe uyamazi ukuthi uhlala kuphi. Sawona yamalali. Unane bodyguard ngoSophia. Yazi mnumzana uba bendinguwe mina bayasoze waste ixesha lami bendinyusa imixhathi ndithethele le njakazi. Awuyazi usifaka kwethu kusizela yazi. Phuma Mthumeli. Phuma Mthumeli. Andikagqibi ngawo wena sifebe sekade. Sikhathi.